Fa la 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 la. Faila unga ke o fuilu fa amaua lunga. Wa malolo si kele mai au fika. Ole aise avale aise makau. Wa pongi sa lauva ai. Wa faa solo akoa ai. Heke kau kalingangana ale langi. A ole loko e mumu fa afi. Fai maku ile vai ka ofi. Se imanga ku ifo ole a e a lokofi. Fa mama Lou Lava Lokoa. Se ue maku ali Walavanga. e ule uku poko lapo e lo makange i papa fuanga makawila. Kukasile faiva o pili. Pe eke fia fie fa asavili. Fa mama Lou Lokoa. Ku ule fia kama ole aka. Me anga e vevesi ai fua kangaka. Ola lo lave maua ai malo. E paki lava ai fa ai uri lepo. E puku salava kako faiva. Makuali Walavanga. e ule uku poko lapo e lo makange i papa fuanga makawila. Kukasile faiva o pili. Pe eke fia fie fa asavili. Fa mama Lou Lokoa. Afa eke fia manguia ia ola kaukua. Afa eke fia muamua ia muli muli. A ole fia makamua mua. Se la leva senganga. Ele maua inge o olunga foia e pe yongi ka avale wa asu. Ko e pe ile awala olo o mai moya ile ko akele o kangaka. You claim you're a preacher but you're straight from the past. Skipping out on the spirit for a digital laugh. People praising the Lord, singing hymns in the zone. But you and wifey in the pew just scrolling your phones, man. Who even does that? The hypocrisy shows that ain't the Samoan way. Everybody here knows respect is the key, but your ego's on top, trying to act like a shepherd when your leadership flop. If you wanna be a pastor and truly connect, gotta drop the high horse, gotta learn some respect. Go enlist in the army, list your boots in the mud, learn to lead from the front, sweat it out with your blood. That's where they teach you how to treat every man instead of swiping on the screen with the church in your hand. So check your reflection, put the phone on the leg, cause real men of honor don't lead us this way. Mama Lou Lava Lokoa. Se ue makuali Walavanga. e ule uku Poko lapo e lo makange i papa fuanga makawila. Kukasile faiva o pili. Pe eke fia fie fa asavili.